بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. مرم سنكون قم مكانو o tunga subhanahu wa ta'ala tigana na tunga na mama na barkan sagondi tunga koreke dangani na kishe munda maga na nema munda maga ana jiri oqi haren kamma adi kapalemu adi kadunko ado kome angaranta ansa oqi hareke tabatendi nankiyema kota tunga subhanahu wa ta'ala komunsu kapame kota be ora munu tunga maga ampin noya no kahu faren jama karan ke kota maram songon kamukanu penalty ben paindanu atel ngandanu o kuine kata besu ko mantenya o qurayen kama kengani songon qurenya qurebe ogo me wala kiladi alla di yankanendi aro farendi yankanendi kishendo nema ngoke harsene ke kama maramo oni wala laqu kama wala laqu be jongintengo alla bananka kunya alhamdulillah wakati nyilla mo kanne maga ori tenki wakati qore wakati bega munduno maga kibaru bega wakati ka kama on se kun kama kengane qasoi ogo tinada summen qaso akengorno dangani oku slamanjaten qasu segundi summen qaso akengoni sigi sun qaso akengana sigi walla kengani jonko yoy gollu yiwana munintengo maga golluku onanya gollu yigo munintengo maga golluku ni golle taarmanu hilliya
honno kama wajibinya ho mundun tengo mo onaya yala sago baraji qoren kitanai nan saka kama o wakati qore no kendi alislamenu sun kaso adi jongo yoy okulla halana qabana ya qamodi naki qasu qore gemu oni diamen pananya kenya islame ke qaso gani yimmen bugundi islame nan qabana nyagali na qaso ke gemu islame angen paten nan qabana ngasan kama na qaso ke gemu nan saka kama Allah gara humbe ko qaso ke qibarendi faren gara humbe ko qaso ke qibarendi to ne nyime islame nan qabana agemuti nyagaliya islame nan qabana agemuti hata wasenya islame nan qabana agemuti nagani sitiyenya bazana sun qaso Allah subhanahu wa ta'ala ade sun qaso qaso ani ke Allah subhanahu wa ta'ala gara qur'ana nyankande qaso beeli شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تنغا سبحانه وتعالى أتي سمين قصوني قصوائي إيكي الله سبحانه وتعالى غرا قرآن ينقندي قصو بيدي قرآن بيغا كندا حرم مري مندغاني قرآن بيغا حتم پانچه حرم مري مندغاني na hatan panche kino baka kande nogondi aro na wala nden kino qur'ana ken nogondi ken qur'ana be ga kino kuyi ken be ga pasu duna ho su ko mantenya hontan yan qoten kama humbe ga pasu qur'ana nya ken qur'ana yan qasummen qasonyari nan kino kuyi ho samantagu kena ho qore wey oku gana qaso mununu qaso be ngam boso qasun su komantenya ora ni ke ni summen qasonya farana de ngabe ko qaso ke kama ken qaso gani jonku yokui oku na qawno hatenga sa na qaso ke du awase husomantago qaso ke dangani Allah subhanahu wa ta'ala farento dangane alayhi salatu wassalam summen qaso ngana sigi ti tunga subhanahu wa ta'ala wa arjanna raqun segi su komante nguyini ato dangane khari qaso ke ngana sigi tunga wa jahannaba ho laqan su komantun teqe qaso ke ngana sigi tunga subhanahu wa ta'ala awo gara lonno shetane nuya ke su waso samantagoy qaso ke dangani ken qaso gani jonko yokuy silama annan qabana nyagali silama anna ampate nan qabana ngasan kama anna alla nyaga alla arna qaso ke koya anya ti qeririn ti wuro sahi sursur be ga dango kane sun qason kutengana to qaso tumi una alla nyaga na arna sun qaso ke koyo oku sire arna koyeti wudo sahayi no do nyanyana sun qaso arna koya una gane sitini o nyagalini na qaso ke gebo kendi agani jongo oku kai on qabana nyagali na dugo oku farayandi sallallahu alayhi wa sallam ati Allah subhanahu wa ta'ala ala koya faren padisa nogona alayhi salatu wa salam faren ga Allah amino dangani ati as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir tisali waqtunun karagiro menaga jumaro mena nangiri sun qaso nan ya wara sun qaso kuno mena
titunga subhanahu wa ta'ala wo islamen jurumu nyampana sirebe gari dullato ni baka jurumu khorunya kendi oku na kabana nyagali jurumu yampa wakati nya haga kinyo oku maga nangiri yeru sunqasonya na la wara ke sunqaso be go ni sigi o maga jurumu ho gayon kui tunga subhanahu wa ta'ala ti wa jurumu ke yampa no oku maga gini sirebe gara jurumu qoru ke ngare kawaira ya sirebe gari dullato ni baka kunya kendi ke wakati gana kin ogu nan kabana ntagu no yime jatem bugundi nda kangolli burenya nge kana kangolli burenya nga golli biroke wala nan sagarum palle kata Allah subhanahu wa ta'ala yala sa Allah subhanahu wa ta'ala go yampani nge jurumundi Allah subhanahu wa ta'ala wotuna da qur'ana no wandi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad atangun sorbe no ga togone tike Allah subhanahu wa ta'ala ton kanu Allah ide ona hay okura mani dabarina okura mani mugosuroni na waro yime kane qiyama kotanya kenga no kumbani ora mani mugosuroni wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighadi anna hay anna mani warani me kane qiyama kotanya kendi oguna qawana mani ya sisa oguna qawana o yima hay gollu be ga dangi ora hosire nyaari wa ogara hosire nyaari ono dura qoto onna hokka ken posire gini ogara hobure nyaka ono dura qoto on sagero halle baka hobure ke gollendi ona yilla ona ya hosire nya ken Allah subhanahu wa ta'ala gara ke korare tono gollum pay ora mani waro yime kane ora mani waro kane Abdullah ibn Mas'ud akan faren sahaba be ayi yimme jatem guni mogosiri akan yanti المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه أتل من كون كومي كني قل برن الله أقمي كلون غورني قنا كما أكين جوتين تجاني إيجارا قل بري بيننا إيجارا قل بري بيننا أكين وكان جوتي تكني أقمي سنبغنا كلون راوامنا قنا كما جوتي بيان كما ati muminu nan kawani golli bure ngari kunnunye muminu ta golli bure nyana nan ta qarna haqqar tagan kita golli bure ke wure ay muminu toujours golli bure ngoni ganan kita an kanna golli bure ke wure ati qam munafiqi yara dhunubahu ka annaha dhubabun waqa ala anfihi nafina hina dro agara jurumu benya jurumu ke joten tay aken ko ma ko sanne nga taga no ne yanangiri akeni jurumu pay no kundu ni xam mu'minun qallam biti kenya de mu'minun qallam biti kenya de mu'minun qallana an jotena o siri go dangi kunna kam misale ko yoya ati mu'minu am misale na qomiya serebe gara doroki kulle londi doroki kulle ke agana kanniya ango jate ligana ngenga kawanan tawo nokube nga ta kawanan tawo nokube ti mu'min na kundu yi awara mu'min na jate ligana ngera ke gollenya ngew kana ke gollenya golle ke sirenwa golle ke sirehewa mu'min ni gollen jate ligana kundu yi ani du korosi ni jurmum pinya Allah kutampinya komi dorogo kulle nga an kanninya an ga andu korosi ni mega nya mogobe mu'minu na qabana nya kunu yi atika nahi akom serebe gana doroki binenga serebe kanninya nokobe ga lana ngo tagonno nokobe ga lana o gilba kano anta mega walli doroki ke
bon islamenu mu'minu nan qabani yime korsi de ken ke wati gana kinyoku maga okuno du korosinya ke wati gana kinyeke ma okuma okuno jatenya bugunini yerro yirigi naga sammingolle be garin kita nan qabana mbugadi Allah anti jurumun ngo yampane sunqa sonde sunqa sonnaga aywa sunqa songo ni tenqi batile ono laru qasakata Allah subhanahu wa ta'ala gini golle be go gollundi agama lunga Allah subhanahu wa ta'ala da gini golle be go gollundi oga samari gini golle be go gollundi oga hutuqadi ona munu tunga subhanahu wa ta'ala ma anyampa jurumun kuri o laru qasakata Allah kiyanka ho wuronya ona jurumu nyampaye mundu Allah subhanahu wa ta'ala maga anyampo jurumu ku maga ona mundu Allah subhanahu wa ta'ala maga o jurumu ko anu suturo dangani ona mundu Allah subhanahu wa ta'ala maga akenya ni hinne tunkanya ampin noyi ano jurumu ku suturo dangani mumin na xamni dura qote kay o hay wakati beli o jongo ndenga o sun khasanya ona xamno dura qote kay ken golle humbe ga mu'minin su komante ma islamin su komante ma be suni hakare to kedi kita alhamdulillah sun qaso oku maga islama goni asabati ni qamago islama goni Allah subhanahu wa ta'ala wotuno da alquran an-nogoni faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ti sirebe gana qasu ngare ana sun qasun sumu fare alayhi salatu wassalam ato dangani sabalagara qaso ke be hay honu gata ti wurungurane taga tampileno kabun kota agana qaso ngari kenyi langara ana summin jonga walakin fa in ghumma alaykum Allah gana lakutu mina ga ngaro sirebe ro qasun naga ankum ma qasun ngari fakmilu al-iddata 30 yawma ana adura qoto qasoke tanji kembito ana timandi kena ana sumenjoga ken islam agun shariani oku qasungo munni tampilo no kabun kota agana wari kenyi langara wona qasun buto hanaya agama wari o wa timmandini o gana timmandi qasu mundi en pinta kendi foko na kem pamu qaso na loa qaso mbarateni ho ho ma mundo ma to na qaso mundu o gana qaso ngari on sumu o gama qaso ngari ona tanji ken timmandi tanji ken na timme qaso mundi tano qari basa tanji ke ro banen to ko qaso ni silamano no hakaran to kendi awa sun qaso awa sawarti di mu'minu bane wallenya serebe aga sagunte gawai limanan gagon komenyani ayana tina qaso ngari an kunan qabanan sagai nan sumudo ken qaso wallen batte basana fara alayhi salatu wassalam kota yugoy hori katai bursuno gon serenyani bursuno ga arabu yod domina ni kata fara nan tira qaso ngari farentara ango sera na wona ndi Allah ni bane wa ati yaho ange mo sera na kama ndi Muhammadu ni Allah qi haraya ati yaho ati ango sera ne ken kama bane silamenu qasum keno ha qaran to kenni qasum muni mo be go oku magal lenki o jamanen kama alhamdulillah sawran seru ngari humenu go kana hinya ga mundu an yaga mundana o sakoran serungudi keno kungana qibare be kini wa mun islamin su komante ma ono kitem paga kendi o kana ngoliti Allah diyan kala aro farin diyan kana alayhi salatu wassalam kamare mu angara jamana ke noni famu ye aw tagandini hono watini nanti ogana ware qaso ngari makka o sumuda batte
silamenu o hatan panci bushine kinni ken nokuyi ona famu tuanu be ga dangi honu da koy nanti angana mugu nanti qaso ngari duna noku anan qabana sumu honu da kenko ka tuanu yonu tora tuana groupe be ga ti nanti qaso ngalengo depana serebenu wakati nu ngal tinta me almatala serebenu ki bugu wakati ngal bani tukuran qabana sumu ti me qaso ngaleya angana jateliga oku jamane ke okuro makka naga misale jate maga okuro makka naga ernu siki wo oro menaga makan ko lawa déclarer nantura qaso ngari wakati no awanyini okuma lagan saran salli bumun ko yere okuna qaso ngari okunda ko qaso ngari okumaga kumanino ku sun qason ko tahanaya wala kumanino ku sallenya qaso ngari awara ni oko kiye nyimari yere o man lagan saran salli holo wala lagan saran salli wakati yal awo gemmo ku dangania oku nanti kumanini sallenya wala kumanini summenya na to har kiye makeno ku maga okun qabana ken confirmer wa islamenu ken taqabade kenya no humenu ga diga kama nanti noku benu wakati nunga ni bani kuna sumu dome kem pakarla njite oku maga awakana oku na kem pakarla kama nan sago ku kama nan saga kama farib alayhi salatu wassalam ashaba yugono abdullah ibn abbas ngumasoma aken tere awakati nayin nokunun tamme qalama sun qaso nayin akengo tere kille akengo shami ura qaso ngari silamenu kanan ken kota ken yimera qaso ke sherawo usumu kake sun qaso no da ken sage nali madina aga sage nali madina ani kuma sumu ken ala yagan ku dangani andi okura qaso ngari doru shamin ko na qaso ngari silamenu kanan ken yime sumu ala ken diga men ko agana yi sahabe no be wono okunta gillo qalem kama mo gana qaso ngari wala ona timandi ndi kejen farin diga kile alayhi salatu wassalam kenga ngati nani qibaru unta harugan tinta me angona kenga ngati nani terenuna mura awan nokuno men naga angora ni har kibar internet gana haro men naga anta me qibaren kitana ka hadisa ke khulwa ko yunui nanti farin gara hadisa be ko anno farin na hadisa ke ko no laga yani bitentadi fa in ghumma alaykum minaga ngana sirebe ndo qasun naga jarakintan kun kama nanti mani ma an kuma sumu an kun ngana qasun ngari ko da ba sumunu aga ma qasun ngari aga timani tanji ke yake naga naga sumen jowa kaduna gari kilebe kama sisa ori duna su komante na koma go qurebana kama lenki ka kengana ya mogo o qibarun kitana kad no kubenu wakati nganta bana anguna ga mogo tude lan saran salli wakati yere oku ganati seruna aqumanni sallenya kema qeno ho ken kumana de faren sunna be gona alla sharia be gona ndana qaso mundu tampilelo kabu anguna declarer anti kumane hananya ango qaso mundu no qariwa angun tara qaso mundu keno go humbe ko islaminu da summen qaso ngornoti qaso ngalleni awa ogan qabana sumu mukobe ka ogan qabana sumu de kilebe ka kempa ka qaso nangari wala na tanyi ken timmandi awa anyi wunno ku kan no gondi oro serebe no ka wakati ngani bani kadanti makada wari okun sumuro makai
wala wari shini o kun sumundo kembate la to anu be ga diga kaman nanti be matale kengani humero kibu wati ngambana kuna sumu dome kem pakarla njita noko ma wa mun Allah subhanahu wa ta'ala ma arno gemni sahabanya arna famo serenkino maremu o ga kawana mo srone benya na sun khasandugo o ga kawana sun khasangemu mo be ora honne ko kundi ay won kankai islami ana an sahanja teliga sun khaso geri an sahanja teliga law sumuna lanta sumuna an kamana kento serebe gane nanti wate wai wate be awambal ni sume wala wate be an sikante ngani meri anangiri anan kiye dogotoro ye dogotoro be golle ngana islamen dogotoro humbe go noron kulla go nyana nangani kamale mare mono du korti yere gere angoda ni dogotoro kampo gabana no sere sugono ugonti nanti furudi minganya wotna na masum khaslame anandura qoto mara digaro digamenya kundunya ange yime ga watu amasaha ango sumuno ange yime yonkingo nyana mobe summe ke no na ange onkente duranta docteur nya ange lawa sumuno wala la ta sumuno ange onkente duranta docteur nya ka haramare men na tudoro ngaw kana golle ke be nyana nyani nyima ana tudoro golle ke ningi ma kama wajibi nya ntaka na golle kenya sirada ngana golle kenya Allah subhanahu wa ta'ala dagani angana kentu bani angabadi ange ngane summe ngalla ken khane ma nuku angoda ni muin taken summe ngallenya ka haramane na ma simma nande ek ange kamana summe nya siru ya dagani angana ken ngaran nyime ndorango wala famendi de nanya sume nyime gara kiyango kanai nanya sume nyime gara kiyango botlange sumunu yala sa a docteur ntina ma sumu masa Allah nta sumu lanta mareme magandu nege tunka be garanta ga awan tuduna nta nyime an pingo tunka be maga awan tuduna nta nyime anta Allah tigana yerro ke kotaro kame sere nyunu kuniga sawo kaburu nogondi unsa hantan kenya uwo hotu dunan tanya naburo mu ma dunan tanya usigara nyiga nkoranya kuniga sawo angana san kuniga sawo Allah da ke kota koyan kenya na ke wakati kore koyanya wakati be islamen ga kabani dura kota nogondi dura kota en panan hana ne kankai ana ndura koto Allah fardake ana ken kini mogondi basna farenda ko na qur'ani haram mare men ta golle sunya na humbe galli Allah subhanahu wa ta'ala dangani nan koto golle Allah gara golle be nya farida anyi me kama kenya ngenya le Allah don ta golle su ko mantenya ana hamu sun kaso keni farida nya Allah gara farda wa anken kama awa sun kaso ke sume kenya le Allah dangane dunan tan golle su ko mantenya sun kaso ni ana kenya famu ana wara nyimendi anke ngako na summe be nya anka na nya nyima dangani anke nta summe kenya na sere dangani summe ke antanya na seru na antiga summe ke antanya na yala sa seru nga wangure utuno ayi anke ngana summe ke ya nyima dangani an saka kama Allah qihari sallallahu alaihi wasallam ana koya summe ke sigara nga mogobe awake summe kaso kana haram mare be Allah ganaro haram mare be wundi anan qabana an hanya bundi yalli scenario wo nyinino wa ngen tatu Allah gara wakati be kinanya Allah moto wakati be kinanya
ana ndura qoto na Allah mbatten gaboni ken ngati nogondi ana ndura qoto summe ke anan kata nyana ken ngati nogondi angi ma wari summe ngalle Allah nan ken degere be Allah subhanahu wa ta'ala anti hadisul qudusi nogondi ati summe ke be hayke aga nyana ike Allah subhanahu wa ta'ala haramar men gollen su komante na nyime khalle kullu amal bani adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fari nyanti ti haramar men gollen su komante na nyime khalle masume tingi sungo subhanahu wa ta'ala ti summe ni ke Allah khalle ni ikana summa non tuwanate o tuwaron kinuya maramo golli gabe wono du ko intawo ngari sumen du ko intawo na logoko nan sawa kama ange wonno ko be sere suntantu wala amba no kompe no goni sere suntano yigane nga ma kompe gedi miniji nga ma kompe gedi allo yigane nan pawu ango tina sumunte no khwana tu awon no ko sere suntantu no allo yigana nan pagu kuwantuwa sere tantu kangara ken su ko mantem payina tono amba ne do ji amba ne do yigane kompe no woni anda to tunka bane kara tunka be yaga ganya mo su ko manteni wati su ko mante tunka be yaga gawanya anda to ken tunka kanema kya to ni tisume serebe nugo kenyana Allah tina kunya tugana awakani sumenya re kani sumenya kendi andura qoto ana sunqa ke sumu maga waranyi meni tankana sumu sirada maga waranyi meni angana sumu yali sirana tu angana sumu anyi ma dangani angana sumu Allah tugaro ka munden kanemaga angana sumuna Allah dungenya mundu ken andura qoto ana sunqa ke sumu di noron kullu gonya ma de andu watundi na hantai ma de gare sagani me na hantai qabru wono angara gare sagani ma mo yerna qabru keru kotai saharan tayde awanga ho konni tunganga tuduna tangenya kenono dura qoto summe onanya Allah subhanahu wa ta'ala dangani mare muslimenu ana tunante haram mare me manan kuye bega maga kene ambiranta o ken no ni angara biranta o ke tonombu ni ti hosirenya falillahi alhamd biranta o ke angana ya sangendo legenya biranta o ke no ni ha ken perde nya maga de angu mawari o farango tinu sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل 50 سلامه هينو كراغي نهامبوغوني كتا هينو كراغي ورنانيا دي شبابك قبل حرمك لمناو اندو رقطو ان لمناو نهامبوغوني كتا قصو يمورني انغي ngam لمناو نهامبوغوني قصو ينغنا او ماني تونو كيتانا عندنا هاكيتانا دي angu mawari dunaro miranda woni angana lemna woni an golini nankata na hakitana na habe angana qaso kota be na hakebe garangutuno lemme ngokendi na buru ngokendi an golini na kunna hamundu na kungara angi ngana konto kota be kungara ngutuno mobe kenandu raqoto ango lem panana nya Allah qallenya anna Allah qalen goli aken tugaro yan qorasui angana ho nya lemna ko ri angana konto ko dobe Allah ke marajin kinanya am bakare to kendi ahillande atirina ka qabla faqrik andu raqoto Allah gana hon kinaya ko tabe angani banne ko tabe andu raqoto ana banna ko ken hambugundi kata kore milasari
andora qoto kenga de Allah garan na buren kinaya oni kiyan wala la kenya ke sun khaso nogoni andura qoto annan suro tampintunda miskinu yatamallemu humenu kinaga guruba fatinu togo anan dura qoto anan sekonyura mare musum puro qati an sekonyura de kenyen na banagun tonon bugoni kata tampem ngoraya adi sihataka qabla saqamik sahangana maga kotabe maga tu wakati ngo dangini kunya an saga ngamaro Allah kileni angana Allah kileni watengana kotabe Allah subhanahu wa ta'ala watu waron kinaya tiqari wa hayataka qabla mautik hayatuka qabla mautik ango birantagon na hambuni kata kallemira saliga kembele kallenga na golle ngo sikide kallenga na hinsu wo siki milari ngamaga ani hankamai ani sigira gume ani ke kallenga na asuwo siki sere suranta bane bujenari kallen palle anyo ko de kallen mari pew angara humbe nya biranta o kera anake yentu waron kinana ati wa faragaka qabla shukurik aw waqti duro ngana ma waqti duro ngana ma waqti be andura qolana ko waqti ke torombuni kata amla sa shugule ken marem kay waqti ay sun qaso ay kamana li sun qaso be o wun ngoni aganda sagene na li qari ay kendi okuno dura qoto ona nan kita sun qaso kay okunta tu waga qalle ko wonyini no ndakentu awa ke sun qaso bane hay akota bane gana dangi anta sagene qarde ay angu ken no anta sagene qari andura qoto anan kata sun qaso ke anan kata na hambuni ngedanke o ho hontatu yoro wagan naga oni lagar kamogodi oni nya kamogodi irin sahanteni usumunu kame sere sahanteni yirigi yeru lenki ko sakonto waten terrain kama sere menta sume diga me kono kuna tellement que wo mogobe kame sere yeru sun qason sumu kun sakonto qabru nogodi kendi Allah gara koyange mbe andura qoto ana summa kesumu ken andura qoto Allah mbata na gabondi mareme ogo hume koni besu komantenda ono dura qoto ona qaso ge gemu ona baten gabe nya qaso ken woni kendi qaso ken no ngollu agabeni de ayu woni kankai kata wakati mila soriga to kitenya keni anna surunta gonya marimu to gonya kote ngono yirgi mo siri sungo o karano kote ngono sungo o taw de ngano kote ngono Allah garan ne wonya an ku serebe nu dangani Allah gara wardi ga sirkin serebe nu qara qaran to amare mon de an sumpuro qati an pakarin to gudi an ke ngodde be qore kedi hono woro nya magan tuma hono tagun tengono sun qaso sugoro be gorno honde a sun qaso ken tuma hono tagun to go maro be nyana suguri ya ken tuma alhamdulillah Allah ran ne wo nyanke nangani an ke ngodde be qore ni ango hosu ko mantenga ma kamira mara mo kuide anta to sun qaso mbu mana ni kankai serebe ganta dulle ni sine nogoni na dulle ne anatu nanti dulle tisaki komo Allah maga kusina qasun tamro hilo kun kana kunwa anda bannago anda nabure na munama annan dulli nangiri fajirin khore anan duriga nangiri fajirin khore mbakenya na na wala kiyan kan anta ho kamante nyingana ana tunanti dulle ke ka Allah subhanahu wa ta'ala nyantena komu wonu jarabati ko unta kitana na yiga yimi
ken mara ono hakarta kudi ono halle hay o karani ono halle hay o sumboro katinya de ono halle hawiya ken bale kote ngono de khasatan o hayke sine be no ni kote ngono de awa fare alayhi salatu wassalam asabati haditha senu no gondi fare nya yigan karinta haramare men su komantenya ak karinte ken kariyan campagne ti qasun qasungana ki faren kariyan khome hanken dangi mogo hanken go dangi no mogo be de faren karinta onyo ke agana humbe kida dro dangi ni faren kariyan kunu ken ono dura qoto ono kitembugu naburun kamma sun qasukedi ona sumpuro qatin de matay ona islame tampintun de matay ona mare mun de matay Allah subhanahu wa ta'ala gara tuwaro be ko on tagu tay tuwaro ke qoni Allah wa kini sikanta kendi de wa mun tunga subhanahu wa ta'ala ma ya rabbi arna ken tuwaro arna ken or ngerangu su komanteya ken al-islamenu sun qaso agana sigi oro sun qaso nogoni on kabana summe sun qaso ke on kabana riga mogo ka mogodi o ga gemme mo ora hokko kendi ka qason sigi akora nanti qason sigi islame mu'mini andura qoto ana siti an sondo mendi Allah gara qaso ke koynya insha Allah qaso ke na wuta kota hanaya nandiya wara kota lagarija ngasu komanten sumun anna kengara an sondo mendi ana ken sita an sondo mendi kenganaya sun qaso anke lo anogoni sun qaso anna ngania wutu ngania be garo sun qaso su komanten sumun ngani basana sun qaso ngania ngutiti mogonu hilliya am mogom pananya haykey an gane ro sun qaso nogondi ana ngari ngona su komanten sumu an gana ken ngani ngutu ka Allah gana nya hi yugore na li summe ke kutanke maga aya terendei wala aya watei wala yaare gana aya qasumba kei summe ke kutanke maga kenne ango sagene na ngani an kurumban kawo an gane summe ngutu sume ngani ka wutu ni mo hilani beri ken ko tasu anan ngani ngutu nan same sugurin ngigayen kane nanti kumanne sun qason ko tay go ngasum ngani ke abaka sunno meri khanene ta kon ka humbe ga ni ana su ko man ngani adome yala sa golle ngonne na ma mobe o Allah nyagana arna fa mo serenki noy mare mu keni wala laqay o gara humbe tagundi na ogo sun qaso ngeme xamodi ora ke wala laqay qari ken qanema alla gana qanu sun qaso ngala laqu o telenka ke penal tv nya awri tagu ko tasu ma sun qaso ke ganyeme ko tasu miltunu nyeri oni nali dian kanu kina gai on nana war kilindi amu konagara baraji munu kille ogo yime kishini mogobe ogan kamana sumenya mogobe onu kungala la kunta oni honne masun qasaka yime ngo qorene wa munu tunga subhanahu wa ta'ala ma ya rabbi arna ken koyoyi qasobe jon ko intengo oyi ora munu tunga ma anna qasobe koyoyi khairidi arna koyti wuro sahay ya rabbi qasoke anna singlo kamati wuro sahay ya rabbi arna singlo kamati junu yampanya ora munu tunga subhanahu wa ta'ala maga komu benu go yana komu wulalungu nya ke shine nogoni arno kaw kenya Allah go komu be jurmu nyampana shine ke nogoni arno kaw kenya ya rabbi o munu tunga subhanahu wa ta'ala maga akengo komu be kan horen bakka jahannama yimenya ya rabbi arno kaw kon komu ora munu tunga subhanahu wa ta'ala maga sere benu Allah subhanahu wa ta'ala gawu kanem porno baka ya jahannama yimenya
nanti karsa melekenu kharasaha ngenta kuro ni nyimbe ni few Allah ora munna ma kin senga ngi Allah da anan pinno kui no ku ko kun jamai Allah anan pinno kui no ku ko ken jamai Allah wa munna ngi Allah subhanahu wa ta'ala ma lagar mo gon posire nangi Allah ma anan no do ngani de Allah sento kura dabaren to kura digaran to ku maga sagaran to ku maga magana katange Allah Allah ora mundo maga ora munda maga saga mo gon posire katange Allah annake no ku do ngana Allah ora munda maga sembaran to ku maga magana ke Allah Allah sembe mo gon posire katange Allah anan no ku su komandena walla ka kin I qimbaranya o kuine on kata hayna nunya o kuinte on kata telingan danunya humen go o telingana réseau nu tanakama humbe ga iti penal tv nya o su komanden ko ini o do nya na be su komanden da arna ko tata na koyi ya rabbi arna khafake la garo arna koyi arna boten no ndo dangani anan no da arna do su komanden dangani وتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين